Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakati mwingi kamchurona harumaje rezo sosio ama ekamrono wanu abanga banugo muhimu kao zichongeza rijaban besho angamrudunga haruma lera 24 haruma usiku haruma sofat.info sheka mriwono harumaje rezo sosio abanga banugo kao ngizo muhimu kao ngebido hemana haina mwana mkomori yabuwe mashishio yarambuwe namni kao imakali majo kauro havanu hakaya yo muhimu rodondro hususan de mana nsim komori kangu junro masiwani kao do kawa ni warongozo haku ha ajali kao keturan chupango harumenti hatu abge wakomori ganjonje haruma e diaspora hokandi honliyo sha amanga bimila mahabdisi kao yanjia haruma mpango usikwale we unikao haurambe usikwa jana wa kaunjia haruma ila anniversaire ya homfungo ha rais mzaman Sambi ikao linus alikao ngilo sensible haku haushinda l'analyse man de maka nusiha ngaju fikir kaya ngani njiyo haruma upande wa siasa wote upande kao mrujo subutembe ngamina upande ya karte ya parti choka yonti pia shanganangaliyo ye masula ye hensi hatu ye amani ye hensi hatu nano mhima wa hunde Afrika nane ze rezo sosio iheliza heka ngazitia umro haku haruma lebara la Afrika hususan denti hatu labnge wakomori rahari janjiya tijohanza rinjimbabe ukanjo ko jaharume diaspora shada rinjimbabe haruma ye hutba ikao ifanyiwa ni wanazijana karjuamba de nus ya he e partijue ka wakaujihundra na bunjilo chukwa leo ikao wakauli para duwa ikao hifanya hinama abenge tijohanza rishimbabe namne kao yavuka wa Mohamed Sambi akorongoa ngarengao miadi hosolima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ukaika Mwenyezi Mungu harhifadhi Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hata haroha wa hanu yaliyo ngarjohum nusuru Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ngarjohum hosa zenrabo ya kazi wazo nezi Asman Azali honsini mwa wizara wa hizi habari za ndani za kiki honsini mwa mahakama ya edesiwa ni Ali Amani Ali Abdalla ya edesiwa ni Elamin Mohamed ya jayaka hukumlo ya chendelwa ni Omar Benali lazima Ahmed Abdalla Mohamed Sambi ya hosiwa ya tolwa zenkudi ya tirwazo haukaka jahunrana na mahakama kabajajiri mahakama wafanyishi hashiengo harengwa hafungwa hatirwa nkudi ngela mori mhose owakomoru waelewe ukaya ikanga wandu warenda na yensi inu Ahmed Abdalla Mohamed Sambi katibu hari hautimi zile kalima lahangu na mkeradi mwambie ni siri ikao ambese baadhi ya hanyu kwa tuye shelea shanga mnyamu Ahmed Abdalla Mohamed Sambi haka rais harmwensi ya Komoro hafanya mamitano ya uraisi kajaparo kana konti wala ngarengao miadi yodo da kazani mshimbabi sijua haina mzima ndani hakaya inu extreme parisa haruma habari za Komoro haikupe haikazoma doni sous titre ama inu mishikao hanikao ni media ni rajine abnge ngamduka razi nibe nikeswa maham ni jelimbabe makalima yanu hakaya inu mishikao ni ka habari za Komoro wajau wangwa na yedura ya ujau yonesa yone mana kabangwa no rumio yeso hinu ni rumie bana hakaya inu rongo muhimu ya kabidi ena mwana mkomori elewe abozo na kanja no nese hintu ituna kanja no nese lokaya ya kaurongwa banu weide avuka wahahe ikao haka presente ye dossier ya hahe hato kati ya kaujafungwa abunga mjo kamru ha presente dossier hata mru ajafungwa yabo
ikahatolo abwe hazika za kifubala jura kajaruzi sedo kaya hamuta swari tijohanja hena mzima ndani ya fasiri ya kutubaini isijoka hama ngani yendo harumo pade mbajine mzima ndani na tafsiri heli ya joka hanza elewe yabanga mitijo mkalisha ni razi waja mtoe ze fikire za hangu nonao haruma ihutube kao itolwa ni yavuka wa Muhammad Sambi yabanga kwezi wa Komori sijohanjare lewe ndongo nzima basi bakaula wa mirongozi minchi harumazi rezo zinu nane majando nane zempado za wa Komoro mahali kangu wajundrao basezi la wanao za kaula wana dukaya yavuka haunusu ya wandu wahe parti jua kwa chuhanza Muhammad Sambi ya fungula izo neza kaula wana kwa chuhanza ya fungula richidua za kaya kahamba banu wehende hadaraja ya juu haruma zevoti za uraisi kawa haka karibu na ukaraisi wa hedawla ngarjuo kaya ngabuwavu kawa hai wasaya ikawa hawahi hendo karaisi wa hedawla hasiba dole dingo la raisi mzamani Muhammad Sambi ngaronawe e secrétaire wahe parti jua wajao ika wanjini waho wanachama wahe e parti jua ngo wakashibani ama wafungulwa wakatirilo ngunu shakwa china ruhusa ya ukaya wakema politician haruma miva ya siasa lesu alangilo banu yema nari wanesa ukaya ye opposition ande parti jua kwa chuanza Muhammad Sambi yafungulwa Henry abo yo hiyana jo kambuka zo mananya yakaeko chuanza ye mwanadamu yacho kashibani wodwanzani wahe wodwanani wonrefaida hahe wodwanzo kao wanjo Muhammad Sambi yacho kashibani ikaribu analize mbabizo Metre Mahamudi hamba nane letunge kali rongo wa yabo baada yabo yediskurio nzima dukaeka go wahanti revanche yoka Muhammad Sambi kujo roha haruma ishibaya yaliyo shakana roha hamade namne ka wo ngwanzao ira daula ngwanzao shangwa ju roha hamvuza hao za opposition hao hamvuza wa Komori shakana roha he sharia shamfunga ukakwa amine sharia wala kwa amini hizo ikawa harendwazo abu haina procedure yontipile ijo tungeza Muhammad Sambi yafungulwa batina kaza nango izo zimkinishiha kwa dozi kubali besho batolwa dekri ya basokaya Muhammad Sambi nga hurosi kwa lewe shakwa no kubali kwa jazi kubali jana kwa nauzi kubali leo wala kwa nauzi kubali mau hakayawe hansi ukanga bo proverbe ya shikomoro anubokaya ani nyama sharunga buzi dume kao ntina ujovumbashi simbu banu basaba ngali jopu hapa handrenge ani wakati kwa banda hapa hali jopu handrenge ani haina wakati ngo una revu yokaya yezinu ngejuroha kichovu adabu ngejuroha haukaya wakomori wajohisi samvu haunga bajuka kudeta au mujokufa haunga bajuka ndongo yarohe Muhammad Sambi yarohe hanamne kao kadaruha heshara shamfungaba yonde definisi waloni kabate katenga mzima mruwa parti ya jua ikawa karibu na yezi ya jokubali Muhammad Sambi afungula yo di mauno ya hangu haruma ya diskuru ya lawana usikwale wenu ngabu hatwari mbili yabo ngabu hatwari ya Komoro ibakisha ne ranya
nangere jo kimungu wajao haukai haina wakati mwanadamu yalona niambi horohoni yaukaya ancho kuba nacho ndwarabo ya ndwarabanu but leo hau mauda ndumparisa ni ndwareba nacho rwaria baede mkaidi vangu anjosi sindia nganjosi simania nezenroso shaharamu kanjo kubale kanga nkozo hau haramu njoma bakaya ni swami hau haramu ya chemwa njomba rais wa hida ni fungue shancho ancho hansi van yunde la kibri na kibri yongendo kinyume na sheria shahusilamu ikanga bonusu ya kibri imanadamu nyo hadisi za mlishi hao ni mafundi na mjuri timiziza hena mdulo na tone la kibri kana njomeo ikayo wanadamu ikangwa wana Muhammad Sambi ngona kibri ya ukaya ngujoroha heze mvuza hao ngujoroha haukayo wako moringo ajo mtowa ngujoroha ukangujulwa ngujulwa hao kayanga izoe hanti sha Mwenyezi Mungu uono zenyeza kwa wanadamu abangeza mbao pia zi aya za Qur'ani zi tafsiri zi faso hazinji za mishi hao ngabundu mzima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Mwenyezi Mungu mzima uode ujue zilo rohoni hao ikakweli ngwazi Muhammad Sambi ya roho na mrambiye kangabo sikujima bakamzima ndao yaonana ni yamfunga bakana afanye ndazi yatola mfano na wasaya ukawa kama wonsi pia wakawafungwa dahari sha watazi wa mahaizo wafungulwa sha Muhammad Sambi do kwa wasisindia ukayakaruru hayabo ukahindi kibri yawone so ngwajuho siha ikaya waroha he sharia shilo yabo kwa no hosiha zembiza ngajuka yabo sheka wajitowa hamvu hawo waroha habo ha sharia shilo jine yabo ngajuho siha yabo ngajuka yabo karchujwa mahamili leo ngedo afanye mahame ngedo randise mahamina ne deja ne kibri ngiyo morohoni hao Mwenyezi Mungu mkumuramba Mwenyezi Mungu etipahala mataha nguono zijitahidi zifanywa onu wa Komoro nguono na ngomhani yao kaya kabajafanyi hawiji Mwenyezi Mungu do hizo gizo aibuni shema hakama warinanuniya iza saya hizo gizo aibuni ikama nadamu yafanya zambi nguhano kaya kajafanya le zambi lila yabole zambi lila ngilo yabo hatosoni mwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ujuo yabnge wa Komori ngwatsa hwao harumatima skini hamade ya hatu no banu reda rahonda basa ngwatsa wande warejezwa dingoni haruma bwana jobe zitahao kwa chona dalao icho chidokange bidio wa Komori wajela zibani warana hicho nobora woroha yabo wajwe wakema rais tena waheda ule iyo ndio ndogo ikongizo bana yabnge abo wasiwani mnikani wa Komori wasiwani mnikani wa Komori ngabano kange bidio mwanadamu yasijue amani no myeshi ndroa hensi hayo muhimu yensi hatuka tabani yensi hatuka tabani riwone namna idaula yakaya harmo pande wa mabare harmo pande wa msomo harmo pande wa swiha harmo pande wa mwenji harmo serikali yenu ngona defeti shaama ngonziani ngona ushi maudu wa johula shema ngonziani parenge fanyo uhambabi maudu mkrishanga jotimu umsomango ngovumbulwa ngotulwa onziani he namna ya hatu si wa Komori hujiro wa hatu mwakiba yensi hatu ngendo hambabi shahaina wakati mwanadamu ya jo piyejeha ina mwanadamu Komori ya jo piyejeha wanadamu wan
hawaishilia watia msanja japo nsi juu wotovada abu wonde ya harmainsi abu inna lillahi wa inna ilahi rajiun nsi hatu ngejore je vai hakaya wanadamu wanungona hen watawasa wasakrifia mwanadamu wa kamili uliona wana yachokapirizo haufikiru kaya balambe shewa makalima wajuu ya to wakati la wakomwani wajuu sa honziani hata ngendao galidora afanye mahaminani abuge jama hakume ajaje jama hakume na mitano hata mahe 20 ukamnyezi Mungu do swarifu na abo ngabu suala zima muhimu tifanye naye na swami hilwa ikawa ufanye naye swami hilwa kujuka utengweni wananyuho basi kanga utengweni wananyuho ngejuhenda mwendo wakati mwelewane makalima ukadartowe izabira bala ukaba kabati kibri yabo kabati kibri sheni wakati walo kibri Mwenyezi Mungu de ujua kabati mwanadamu ndasi ujoshinda juije ujoshinda jari mwele suala lino ngamjuka mduna kena wanadamu weji hata mduna kena mvu hata sha Mwenyezi Mungu izwe hamba dizwe hamba yabage upande huo tikajani mwesheli zenu wakomori mtihadalihe hauka haina wakati nsi hatu yendo wakati anjwe puwe ngao ibakishe ngao ya mwiso bocho kasira la dubahula yensi rejeza ligoni hama baya irangamize akiba wadadamu wajihundu haruma mabaya yensi danganyiha wambro ujihundu haruma umaskini na reshele yenro izabira ritipieje wo muhimu na kazani tiye mnangubu uo ni yenjeze mbabi zo kaunga za mbaru mwere rezo sosio nadi amani ya hedawla ngareje mbabi haruma zire sosio haruma diaspora ngasina mbese mfumo baparihaniha ukayanga mwana komori aka haruma insi ya Dar es Salaam bashari haritewa vya honsi juu batiho maremenji tirongwa wakati mzima sharagu yabo njanjia shemane natu njia dukayaba ngabo nugo muhimu kao swamahani okaya ngebido mwanadamu ya shinde ya elewe ukayaba ngabo arjohaba amswamani ukaya besemwe kachende to ngeduhama abunga none wandu hau ngani mchuju amri ambinga njiwo no kaya ngapo andredo wanada walaba walanu warendo majulungwe ngajo anyemo nonge bido rohe yabunga ngantsa amaha hena namne kawo makalima ngajujua ya dohu jesheju na kanza no sehinti hizi swa mahanzi tsahao dukaya zerezi sosio zinu ngabo wakati sikaudozi rema wala wajua harumazi rezo zinu werongowa sikaudowa rema sikawatake wakati munji sasa silichende telewa kaya ketubidi nikebengoni mwandu wa watakeo ketubidi wandu warongowa wanu nikebengoni mwandu ambao kwa watirongowe siwaranti tiziranti shema natu naziranti hindi lukayaba ngabo nukikao do julana adabu ngabandu wendo likoli wujoka hari wala hahibi diplomu wala hasomo za kweli wala somo za ndabo wala twende hende hahibi za diploma rejebo ntijua jako tuhada wandu wala kaja soma na bala kolo lamdu ya soma ani wujoka komante rizinji sha zerezo zinu nani marengwe nani wakati mrula yani kwe hazi uladu wakati unaweza kweli mruoi yamba hasomo rongo za doktori ikahani ki hende ko doktori wa hahe ushida ujoka banacho enda hazingara uwembe hodi ngoni abo ifunda twenda zingare esilo hodi ngoni wembu wasirika latu ani guchoda nganya mbingu wodo wakati kujua shagabu za saya kozi tidia hizo duharumazi rezo sosio zino zgazindao zabe misi wanadamu harumazi akili zao hakaya haruma yentikao ya opposition nge kuzao haku ketu shida ya
wanadamu kwa tushida waikubali izo wafanyao izo ambao les réseaux sociaux zinu haruma opposition ya Komoro ingas jao hindi lukaya haina wakati warungu wao lugukondani hahe hapa che telefoni ya kama chimrulo ndaye de naye ngurongo wao hau hapa sa mtangazaji henda mkazize mikro ngurongo libro kati urungu atingweni hangurongo sha zerezo sosio zinu wakati wanjia bala wandisa imirongozi hato joti mizi wanadamu ushida warambuwe mwanadamu oleni vuya base kando tunda harmo wanadamu ika ngo harma kuswandu harma diaspora basi dibara kun ganta hoje swama za hangu wakati si wasaga rongo wao sha rikau piejeha antu shamru fulani harongo wabala hai no imrulange to nge bidioni mkorije ndo ajihundu harma pieje yokaya ye maarifa ya wanadamu wala ne dikashu ya loniyo balangi yo kinyume bala kechudunga na njia ija gabuza hajo wakati lonu basi wala wao wala maaktivisti walo harume diaspora wadiso rumana mafu aibanu karsita koronezo za wakaba ninde mengoni mwaziri febliseo harume zero zingwa gware febliseo hunu kwa tiguji hawa badrabo rendo jua pa tubuhi zinruzila jao enam kutoka akize bananya yonde la monti yonde mavuna natija njema ila wano harume zero zingi lukaya ngarndambuye mwanadamu hoi ukangwa mwandabu maudu wakati ya jula ya tengweni anjamba bala mincho ka uhishila shancho jwa kawe na ndrabo ancho hishilia shabala ancho jwa kamruwa batani izo natija mkuuza ushinda wandu wa paranadabu hadungo zinji izo kabati mruwa he wala washangria wa yezi wadingo mzungo wapa hanadi sha wao wahisa warambuwa ukaya abankar tungo hamba ndabo banu wandisoro munganemba haubo wakazane kabatu juwazi yena wakazane wadu hamba tikanja nifanya intervention juzi ukaya hau labante hau rema article ya tola de directeur wa RTC yakau urema mbabi wala nanyasi walo harba za rezo sosio wakaukaza wakaurengala ma ulambewa wa Salma harba ya taarifa habari alafu tishia hatatishia journalist wa sai kao hakanaze hazinu yote na hatuar harungu mbabi bai hakaujirema mimi miongoni mwandu kao wasikiti na intervention za hao shetuka kijakabidi wa zambisha mimi tisikitiha hakaya beseye ibada kauzamba wajuwao yakili ya nusu manati dwa kumori pia sangari jamba nusu ya kumori ubani yakili yao yarudia kakabwa saa ama hawatoshinda wajue ibana ya kweli na ndrabo ibana ya rongo pani iheli waka urema ukaya mdaka hanjambe hawiyambe qala hamba kila habe wa polemiki hata ije directeur wa kamili ya heya dwamba uchawsama haungu umri kahanjambe qala hamba kila yawo jiro wabo yakonje inji harma polemiki hindi halafu zerezo zinu ngazi piège wanadamu wenji ichungaza directeur wa RTC intervene hakesi ya piège ya wanadamu kao ikamidwa ngala Salma zi parcours zahahe yibote yahe ni namna kutoe makalima zishirwa zahahe ni heli yako jisize taarifa habari wakomuringu wajiwao ni haku haweni wakati kao nyorange walao yakochikubaduka ya vala wanadamu kwa chonga le nyora ila lemkrishe kabala ngabo hija haruma babu fulani bala ngabo wandu wenji wevi wao haina wakati ba walao nyora basi muka wanadamu wasa waka kontro ya hao basi yoyo huja haruma wakati kao yusomesa
uwakomoru kai haina wakati walo jaliko basi wakaya wakao dingoni woti wazugua woti washonje shauparwa nyankuranti yesha hao hindi yesha hao walo kwa labi wala zao kazamba woto kajumoto lapize bana harusi hata wala pize handuzi hata ilade le jaliko la hao dingoni shabala letengwe ngilo swani kwa hazole jaliko la hao sho walo dingoni wala hamba wanyama kurantini basi wala walikuwa dojibulwa wanadamu ikao kwa tina kwa na ushinda samahani wanadamu ikao hofa hao kwa na ushinda parse daraja ila wala kwa na karibunio nungwanzo wa shaharu dunia hinu waondi kao la shaka fihi iladi hazi hao iwandu jawango joka waziyaje komgo hao mushaka jafanisa esha hawo hindi yode ke wewe nganjura mbukaya ebaina nganju hitalifu wanadamu kao ngojojo wajibu kuna ujo wajibu abwelo chiboneo shaka risomesa nao ngarisomesa nao yokaya wanadamu kao wakansi haruma ndive kao ngiyo hambwani wanjua ulizanyise ukaya wanadamu wala ngo wajibu haruma makalima fulani wambao anzanuka badia buga zijo hambishi hazinji izode zilo haruma diaspora ikawishie makalima ukayatishia bashari ngabo wanadamu wamdefandeo imakalima yala yakahamba ukaila normali bala bashari wala dhamana wa kipolitiki yafungwa hema kalima yakautua neheli ya balia intervention za hahi endao harumaze rezo sosio d'accord nukujojo bakisha haruma mrubana mzaza hahi hamrubana mbaba hahi rangu dobosha shansa hata zenyile yacho jumoto fami unjie mwanadamu tumlapiza hata unjie hena mru mwenza sheo ya bira ruma yenti mlapiza hata unjie hena mrulo na mapesa umwibie hata uruhe olapize wamba nabo kangwa joni parisa wanifunge nga nambo batino kainga mzima ndani ya elewa ukaya bane mwana nyeso ngwa batani kabo sikuna haba narongo wa mzazatu wa shikumuri nai basi wandu wa heyezi nuwandu zangu wati pia watoto kanyiha wabata haswama bazila kazambwa zila kazambwa hata ngamweshelewa tamusawi hafanya mna intervention akavumbu wa Fakim Dadaab musawi harongo wa mru wa position kao hakashari hakuharuma basi Fakim Dadaab harongoza musawi ambapo chilapize mwanadamu je nyinyi mwambanga manjao mregezi yezi maudu mshangiriao uchovada Muhammad unu hata ngendo hata mpaka sijoharu masali yone wanadamu kamga mjogo una harumale makungumanyo yao amgamshinda mwarambweze nivo kaitina wakati isisinga rimao koti haina wakati kai na mtahesali mbili ndra nne ijoshinda rijue wanadamu wanu ukabangare piyeje hao haku wanadamu wao maudu kawarongowa mrati jabagu wajibu mrati jwa piyeje ha sha ojirongo hindi ojiro dokaya enchi hatu yontiti milioni ya wanadamu watu timu taarifa habari ya Shikomori ya he radio nationale television nationali ketuoneha hamade heli za rezo sosio zione hao makalima ya hoa nruwa heri warungo wao kachuoneha hakurahana hizo za hoa he shari warungo wao dawala warambao mtuamba zinabi okayai do video dawala wanadamu walupa de umrajine wambao
ngweshilio haku ikose kasila won harmo enti na wo wazambao yoti handani hakango harmo diaspora hususan darmale ko la Marseille wana wakomoro winji ni hao waroro harmo bange ngwajurao hitwa ngwabuhana wanruashe ngwahundra harmo wiji ngwahibao haina ani gabondo ngozi njijiri yo harmo Marseille sha kwa tushinda wajirongoza haukayangwa unakazo normali ngujo habani ya safihi ya pweshewe la pize mahola yende afanye yende adibe yo normali yo yende amre hicho yo normali ola kujenda wauzele bangi bazima ya mtruni ya dahuze ya mre hicho yo normali ani ngonoka yo normali ve normali iyo vi normali ya harumale jerailo yeviyo ndio danger haruma mnanti mtiti wa henti hatu kao katina population yinji tikao kwa ti accès heze radio Comore ne television shauno ne telefoni kutubulia mshaja jangu somo masihura mtana ngenjia ushani haruma mwana Comore iyo dilono jiro abaha yusu alakanga bidwa Comore mswarifu mjifikirieno kanatana mbuka ya ibala mzilo habasha rilati nje shati ono kwa mzilo hahe tikafikiri kwa wandu zahe wajamba kerimu kile mwana nyatu adabu wala wakaribu mwahe na mtulu adabu baha kaharishindi kema kalima waya kubalu kema kalima lazima yambo na mpulili na mwanike imwana hao zila yambao zila de zakairi rione wasawa bakisha izo wajo kusoro hawizo wajo kufanya ila haki domana wa madhamana wapulu abonsi wiji udunge mda wanadamu wala monukaya wainge harumale tingula hatu na mpuliliya rimkeni wasawa lo harume diaspora wambao zila na malejeze bawala wandikaungu harumataje droit iba ikayazi mkidishihe namna hiyo iba mngaduka kawandu hindri harume dawla hatu abunda ilaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abange sisiro mbao Mwenyezi Mungu rahanzara kujanja buzwamana wa mahakama ulao na zwamana ya uhafadhi ya nchi hatu neshosha hatu angalia hazaho yensi ya hatu chirore yensi ya hatu chinsengamani wanadamu wanu na majule shawir wochevushevu unu nutabasamu unu nowiji na uziye haukaya yudo dalao lehensi ya hatu wala masama wazia mwawarenga mwatao adabu na umahasama tanzianu kayangwa jura ngati halebanu ndazifanyishihe ndati intimidewa ni mbicho kaunti pia haukayabesha bakisha mndu mzima harume ardini ekange mwadilifu yansi yatu ngejovuka hasandanyi mchikubali wadada mwado harume zerezo zinu ikakwa tushinda wazie violence ya homrori wa himana Mkomori yatojo ruhondani hai hapa pie watojo sabonzo ambati jao watojo wazie mwana Mkomori ya fau munziani haina usiku watoshinda wazie wana hatu wachidunge shonga shawanga miao hunu wanja washumpize wa Komori raisi wa hedaula domana wa hema haka mangani mas'ul wa hensi hatu mtile jezo msaja jaunu wa sulimonti juu haukaya ragudom jua interneti yudo harume diaspora wishiliwa hakura hano lobonti juu na mjadidishi orengo wanadamu walobonje hunu haukaya wanadamu walohunu wambao waungo Komori haukaya izu ambao ngazishiliwa hakura hana nyinyi mlo iho yode baka na mjadidishe izo mazumania mtikubali mtemi intimidewa ni mbichoka onti pia
na mjadidishe hifadhi ya nchi ya hatu hakayodo mvuko wa nchi ya hatu ngujo barikishe nchi ya hatu iwasilo banu rajo rashidi ikanu gitochi ndiyo mbulia umchaje jaunu wende jodizo mdono masilaha nide mdone sukani wa nchi ya hatu yabengezo nakanja none sehinti tishiyakanga mabunjilio yafanywa hunu na wandu kagwa tapalao kagwa juwa kagwa mwelisti watahao wandu walishe twani waka mbeboni shorakati atola mro ya hamroni basaba ina mnu kujo sijini mwanada muislamu ya mregi ya mbeharu mukafiri ba yode heli shetani aliyo ngabwanada mikao kiasi ya aljamba wa kiasi ya waane honda wachandi kao zelisti zao wao kwa no pardonne wakawende wala kwa jeba ngwajo kwa kila songa jo parisiwa wajojo urengwa hunu izo sila washaka wazijua ukazi la washaka wanjo wandu wabalie warume waramene wandu ka wakatililo nonu ngabo sinyama zirindi ndao amjo sibutimo bieni ngabo sinyama zirindi ndao wanjo waunjilie wanadamu watoa mapesa menji ezikauza wandu wane wao ikangwa julwa kwa kila songa jo tulwa ngwe wa hakumori wala kwa na utamdu wa kumori wanjo njile wandu wao apojundi haruma zersali hizo wapiejeha amwambio nikawo hapiejeha kawo hanji haruma mva wa shetani hokana mwishema kalima ya rohao no ikaba mbao watu mva wa shetani no fireha shaba manwa nina mjuje heli manjao namsaidia heli manjao namfikiri heli manjao shami tijina mtijuhamba hena mzima ndani ya juji ya ono bani ya somdu besho mdu mzima bakishar mwenti hatu tarahido hakimu etarehi do hakimu yejoka hanzaji sisi okanga bobi ngabo nzia mbili mugwa shwa zisenziba ya bili iyo onokado masilaha ne lunge changa bwandu walobandu wala na makalamu waringo noti wangaliwa na damu ze muvuma zao imakalima hao besho de mwana wazaya ngudungo pasa pa ebanu babangu heli ya exprimo inu barubo mbaba wajomba haho wananyuho wanzani waho ngwonao ngoremao ko oti shabalangwa ngojo fikiri shabale kai wasawati mzile bukule hao wakati wajoka huso balabu mbaba hukajao balabu mwana mahukajao balabu mwana mahukaja izo sasa nji hapa ha ngamwishi yao heli wa jiremao wao kaya weshio mndu namba balazila ya hamba bila ngamwishi yao izuka sijohuja abigabo wakomori mdudungao mjokarazo katika mle nonja kajani homebanu sha kamjani dunga director basa ngamjojo dunga haruma habari za komori haumri dunga haruma okay video jo bakisha haruma Facebook ya hatu haubo ngamjojo dunga haruma sufat.info haizo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamangaliao STV ya Shikomor.